Good morning. Ngasi Numajing numit ke card messaging minner se Numajing numit se keno akhoi number dana 156 lere aduga color dana pink machu lere na adu ngasi se exam gumba su leina ba male ko yellow gumba kai gumba se laga su piro ai video su khatang ganna post tawrage ko hai exam le hamni timing ke ka su loina ma kitang yum dagi thokpa timing du karam bana na phagada ge haibado adu mayam su khangna ba aduga call lak pangai se hai khara madi attend tawre ko khara attend to wise phane am de attend tawre ado loina dingam dare loina ngam dramnina hadi message thabiro ko hadi message ti ei nungdang su halle aduga hojik so dum halli ko aduna message drop tobiro hadi ei paina pame ba kholi ba mayam do ei do mu hadi call receive to boding amaroi ba numini ni humni de mu hadi receive ki oina hadi ngamaro aduga message oina thabiro ko ei gi requirement do kari kari no ha ba do amai tarago oina thabiro ko ado mayam saubigo no ko hadi call aina loina mak hadi call tobiro haraga aina okwa ngam hoda ba natraga hadi waiting busy su yam la amgani ko aduna hadi ei sorry ko adugi damakta ado akhoi card messaging minner se aduga timing so happy yeng ase ko asigi oina card ahum katang yeng se ko card number 1 card number 2 aduga ahum suba ko ahamba ani suba ahum suba ko ahamba gi se ko haidi yamna chamam nei ko chamam na ba hairaga di ko haidi kai tawdoino haidi aibu sina phagadra haibai confusion gumba chamam no gumba khatang lei ko just khalo haidi ai gi aina singam gani haiba poto ko adu targa de changjulo ga shukai de ko natraga de ai ji thabak tawi natraga haidi ai je business to bune haidi thabak sina phagadra business sina phagadra kaina kano khallaga leiba adu da balance to bangam ni hairaga de ko adu gi poto to biyo ba haidi pot ani la ko matam da ani da chamam no ba khanbagi type ta matam sign tor leise ko ani shuba sina ko sida haise ko haidi manifestation to ko manifestation to ba ai aina pami ba ko liba adu aina pamjari ba pot to ko kitang align oirak pa hai tare ko alignment align oirak pa haidi maigai chumakpa lambi chumakpa adumaina oina oi ko pau nungai bagumba adumaina kitang leigani ko hadi sigi se ko pau nungai bagumba kai gumba leini pesa sa di am ka hena achow pesa ko investment to kon pot leiba na taba investment gumba to bayate ko aduga ahum subasina seda just khangau dan na keno ma dak launa la poina oi ko aphabane good sign ni ko hadi ahum subase positive oi ba card ni ko se lai se hadi new beginning new opportunities kumba adumaina la poina oi ko sigi keno se ko yi card ahum subase do timing jena yu ki pung 3 ka minute 3 tagi na pung 38 ga minute 3 phawa ma yai ko ayuk se yum dagi thokada ba timing le raga de 12 ga minute 3 tai na pung 1 ga minute 4 phawm le re tagi 3 ga minute 13 tagi na nungdang ki pung 8 ga minute 19 phawm lere tagi nungdang atheng baina 12 ga minute 4 tagi pung 2 ga minute 19 phawm lere daga nongalam dagi na 3 ga minute 9 dagi na pung 5 ga minute 19 phawm lere ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ado pink machu budi set lo hare na ko ina exam gi se exam gi nungti gi color se ko aduga exam gi oina haraga ti ko yellow gumba set laga chatpiyo ko yellow gumba set la chatpiyo hara ding ngasi se exam lei haibagi khara ai khadang aina yengi bangai keno tawbane na ko yellow color gi dress ama kai ma yawhon biyo ko akoigi kaino harasine ko kari number harasine ko numbers gumba wish fulfillment gi number angel numbers kari kra adumba ibb ai ko amai toroga chatpiyo hadi nungti gi numbers ma su leira ko 156 ma su leira ko adugo 1176 ma su leira ko 1176 156 ani ma adum iba ka shukai de ko adum chatho thoga ha ba side ama irena khala se side ama hadi prit mong dala ngasi ingdam tower na jersey mong de legra na sida ma iren khala side ama ye sum chatho ga nai toroga ibb ai ko ado sida leire khoi gi ngasi gi card ki message se ma'am thank you